nongeye kwifuriza kugira ibi byiza njye wumva kuri micro Kim. Tugiye kurebera hamwe rero bimwe mu byaranze umunsi wa mbere wa Shampiyona y'Amagare mu mwaka wa 2025 aho abasiganwa basiganirwa igihe ku giti cyabo individual time trial. Akuri iki cyumweru rero tariki 21 Nzeri mu mwaka wa 2025 umujyi wa Kigali wanditse amateka yo ku mujyi wa mbere muri Afrika wakira Shampiyona y'Amagare. Iri rushanwa rero ryitabiriwe n'abakinnyi 918 bo mu bihugu 110 bigiye bitandukanye bazarushanwa mu masiganwa 13 mu gihe cy'iminsi 8 mu byiciro birimo iby'abagore, abagabo ndetse n'abatarengeje imyaka 23. Mu itangizwa ryayo perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare UCI David Lapatland yashimiye perezida Paul Kagame watumye ribera mu bwa mbere muri Afrika. When I was running for presidency in 2017, I had a dream. We had a dream. This was our collective dream, to bring our pinnacle event here in Africa. And it's in Africa, in Rwanda, and in Kigali. This week will be really an amazing week. We will have 13 UCI different titles, and with, for the first time ever, also 2 titles for the men and women under 23. And that's great to give the same opportunity. Yarigize ati ndashimira Perezida Kagame ku miyoborere ye n'imbaraga abishyiramo kugira ngo ibikorwe bitye. Ni irushanwa twiteguye ko rizaba ririmo abafana benshi kuva ryabaho. Bitewe na televiziyo zirenga 100 zaryerekanye mu bihugu byose bizareba ibyiza bitatse u Rwanda n'ubushobozi Afrika yifitemo. Twihuse rero ku isaha 4:20 nibwo umunyarwandakazi Nirere Severine yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba ahagurutse igare atangira Shampiyona y'Amagare ya 2025. Rero Umuswisi Marlen Reusser niwe wabaye uwa mbere mu cyiciro cy'abagore mu isiganwa buri wese abarirwa ibihebye cyangwa se ITT. Aho yakoresheje iminota 43 n'amasegonda 9. Umuswizikazi yarushije amasegonda 53 mu Holandi Van der Bergen wabaye wa kabiri, naho Valendemi wabaye wa gatatu arushwa umunota 1 n'amasegonda 4. Umunyarwanda akazi waje hafi ni Nirere Severine waje ku mwanya wa 27 akoresheje iminota n'amasegonda 7, iminota 50 n'amasegonda 7. Ingabire Diana za ku mwanya wa 35 akoresheje iminota 52 n'amasegonda 57. Imibare yo ya UCI yerekanye ko abagore mu isiganwa bagendera ku muvuduko wa kilometero 43.37 ku isaha mu gihe ubushyuhe bwari buri muri Kigali bwari ku rugero cya dogere Celsius 26. Ku isaha rero y'isa 7:45 hatangiye icyiciro cy'abagabo nabo bakinaga buri wese asiganwa n'igihe cye. Ano bahagurutse muri BK Arena berekeza mu kibuga gikikije Kigali Convention Center bakuru urugendo rw'intera y'ibirometero 40.6. Umunyarwanda Nsengiyumva Shem niwe wabimburiye abandi bagabo ahaguruka muri BK Arena aza kugera muri Kigali Convention Center akoresheje iminota 56 n'amasegonda 41 n'ijana13. Yakomeje kuba ari wa mbere mu bakoresheje ibihe bito kugeza ubwo Mubirigi Florian Vermes yakoresheje iminota 54 n'amasegonda 49. Ku isaha y'isa 9:58 nibwo umunya-Slovenia Tadej Pogačar akabana nimero ya mbere mu isiganwa ku magare yahagurutse muri BK Arena akurikirwa n'Umubirigi Remco Evenepoel. Bombi bahabwa amahirwe yo kuza mu b'imbere mu gukoresha igihe gito mu isiganwa. Ibihangangiriro byamukanye mu muhanda kugeza ubwo mu masaha ya 10:40 bakase mu isangano ry'umuhanda wo mu mujyi baryana isaha taburenge. Bazamutse rero mu mapave hazwi nko kwa Mignone mu Birigi Remco Evenepoel aca kuri Tadej Pogačar. Remco Evenepoel yaje kugera ku murongo akoresheje iminota 49 n'amasegonda 46 bituma abo wa mbere mu cyiciro cy'abagabo mu gusiganwa buri wese abarirwa ibihebye ITT.
ni ku nshuro rero ya gatatu yegukanye irushanwa nyuma yo gutwara irya 2023 na 2024. Uyu nguyu Remco yakurikiwe n'umunya-Australia Vine warushije umunota umwe n'amasegonda 18. Ku mwanya wa gatatu haza umubirigi nanone Van Wilder. N'ubundi umunyarwanda waje hafi mu cyiciro cy'abagabo Nsengiyumva Shem waje ku mwanya wa 25. Mwibutsa rero ko shampiyona y'isi igiye gukomeza kuri uyu wa mbere tariki 22 Nzeri mu mwaka wa 2025. Abasiganwa batarengeje imyaka 23 baba basiganwa n'ibihe ku giti cyabo cyangwa se under 23 individual time trial. Abahungu batarengeje imyaka 23 baraza gukina ibirometero 31 n'ibice bibiri guhera isaha y'isa 7:35. U Rwanda ruzaba ruhagarariwe na Twizere Etienne na Niyonkuru Samuel. Abakobwa batarengeje imyaka 23 baza gukina ibirometero 22.6. Abanyarwanda baza gukina isiganwa ni Nyirarukundo Claudette n'Umwamikazi Jezine. Ajya wumva ni Kim. Iyi ni 21 TV. Mwifuza kuza gucana update zose zica ukanakora subscribe.